megalayapost.news. Kumkawin na kakanhun sang balang bahap hakamausun ramsin ardi blong kalaray ban pensangi no ya kajung litur sa skutrian ban persya ya kasorkar kabalat mu ban IT kasai computer limited ban simti na kabanta ban sam boarding electric hapo kamausun ram subdivision kani kakanhun sang balang ba persya ya kasai computer limited kikantup ya KFKGGP HNYF bat KHYC kibalay lang ban persya ya katika company ban wan sam boarding hamausun ram subdivision habakran halor kani kajing pensangi litur sa skutrian ucaman katika sang uba tingsan ronsang ula pentip sa baro kipaj ba bakilaray bansangi banitur sa skutrian kabadi hadian baka sorkar rengkat menteri ketenat boarding kilas ngap ikajing dawa bat kila pensangi ya ketika sai computer limited manwan sam boarding sya ketika than bahap hakamausun ram sin RD block lani kamausun ram subdivision kum ucerman ula penpauru ikajing ai kublai sa baro kipaj ba kinong ilam snong bat kipara sang balang nadu kinong ilam central body kibalai ikajing lang ban pendong ikini kamat kabajom bat hakoi kabentau la kenturu ikipaj ba bakimdai bansiu ikabilai tar hadu bakatnad MEPDCL kanwan banturekam hapo katai ka subdivision. So sa sisen na kailang jini ka tinhuan sa malang kabakaw po trong kamausun ram blok ni penpau ka jinis no kaman kabakaw namar ba hakajiyat kiti ka jungi hakini ki nyo banai ka ladap hakbedai ba kini ka mat jindawa ka jungi kum ka tinhuan sa malang na kabata kajing persya kajingi ya ketika saya komputer limited bad isnyokmen shubun panakliang jong ka sorkar menen kasni kala ai ya dicoba bad isnyo ban ai keburam na kebenta jong ka sorkar bad kumjuru yo pawa minister hakaba la shashkor ya kajing dawa kajingi hakini ki nriu nyau tadi nai dena kalian kejungi kum kekenhuan hakini ki kinjat sngi hakijing shisha la keren hakilat patai kubuat bahkan ka artarik ulada kesorkar kam ai ya kanu kejubam penlong kejungi ki rekat upai ba hi barok nagini ki lai tali ki blok hang tei kamar sekretariat hanrei menen kesni ngelayo ita notification banyak kelang juga sarkar kala cancel no ya ketika saya komputer limited batrekam hapo jong kamausun ram subdivision dena kelang jingi kum kekenhuan sa sisen pa ipen benar bahagi bedai bat kekat artarik la syai kesni in pensengi no banlet hantai hakimat sekretariat namar ba kesorkar telah ai kejubak menen kesngi tikeni gelong kaju pentip pai ba baro ki pai ba inong snong habaro lai teli kini ki blok ba lasai kesngi nakliang jingi kum kekenhon in pensengi no ya kejingi ki hantai hakimat sekretariat ba kebaar na kalian jong kekenhuan seng barang ipen pau kajing singungo kajing ai kublai na kebenta kanika isu ka pengilayan lengba jong kiniki hnreu nyo teli ki benai ya kajing kersa ke borman sim ha kebedai bat ni kum kekenhuan bat ngapen pau kajing singau ai kublai na kebenta barok lai teli ki NGO kebeledon rekat hak bedai bat ki isu bat kebaju ai musim nakapor sakapor kamtam hak jingai leti ke jingi lengba jong ini inyo teli ki benai bat nga ai kublai ro na kebenta jong barok lai teli kinhon kamtam kinengelam jong kia central body ke belaju ai musim bat ke baju rekat ro haki program ki jungi ki penju penlong lengba jo ki benai ki dei bat ki isu kumjuro ngasnya ban ai kublai na ke benta jong ki MLA ki MDC ba ki don rekat haki bedai bat kini ke jingdawa ke jungi kum ka kinhon sang balang na kublai ro na ke benta
kesenjuk rambak senong. Kabangi juya trailang nakapor haki bedai bat kini isu. Nadu bangi sedang ya kini kajinge ki kajinge. Kirang bak senong barok kibalaya ai ketika yang ketika mon kumjuro kireu ramba kilong kemi kilong pa bat kerpang na kabenta jong upai ba na barok lai teli ki blok hakaba pila ai kajikasan kapupura yang ni kekenhon nadu kapasdang hadu jong klikapor kabinglayo ban khet yo so jong kajingjong bat ngasngeu ban ai kublai ro na kabenta jong kitu kipai ba ani ki consumer ki bomsio ya ka belai hakani ka company namardai ka jing bomsio ka jong pi ka pau ba pi ai ka jing kersan met pat musem na kabenta jongi ngasngeu ban ai kublai ya pi namar kajing lakloi ke jong pi ban sngap ya kajing ai jimut kajing kum kekenhon seng balang bat ngasngeu ban ai kublai tulum lang ya barok kani sim bakani kajing ai kublai ke jingi na ai kublai tulum lang ya barok ki pai ba jo kadong kathan ke jingi ki pai ba nai kini ki lai teli ki blok ba kajing dan rekat ke jong pi kejing ai mensem ke jong pi bat kejing kersan ke jong pi hadu ngeyok ben khet yo so jong kejing job to ublei un ke khu na kamtai jong pi bat udang yalam na kamtai jong pi hakikam ki pa pi pitrei hagi snong ki jong pi bat haklang jingi kom ke kenhon nge pentip hakmat jong pi ki pai pa lani ki consumer namar ba nadu menen kesni ilayo yang dan notification ke banyak lang jong ke sarkar kala cancel no ya ke company hapo jong ke Mausram subdivision namar kata nak lang jingi ni kerpat ya pi ki pai ba dan ki consumer ba phimdai ban pat phimdai ban si ya ke bilai ha kani ke company lada kat lada bak kani ka MEPDCL kampat wan bantrai hapo jong Mausram subdivision da ka basai ikentu ye pi ki pai ba phimdai ban liksi ye kan ke belai lada kanika MEPDCL kampat trikam lani kampat wan trikam hapo jong Mausram subdivision desa sisen na kaliang jingi kum ke kinhon ba apreng jingi nanti ke jingi lengba jong kiniki nyot li kitnai ko oi na kaliang jingi la tre sitom met pat mensim na kabanta ka jing uat ke jing nam ke jong pai ba jong dong kathan jong ka Mausram subdivision ha ke bedai bat kini ka issue oi ni ladut thia ni ladut dam la lot kisngi ki por lot ke pisa handrai naman ngidon ke jing et na kabanta upai ba nyim semla ken kita ke ai baro andingi penpau mas nyong yo blei ublei ulam kalau dan rekat hati jingi nanti ke jingi lengba kini i henyau tili ki benai na ke benta kani ke jing dawa ke jingi ya ka hok ka bagi dei hok bat hadu jo ke digapor nglayo ban khet yo so ke jing jong tang kini ki kiten ko blei suan Megalayapost.news